Olwayo kodwa abe kwelinye ibandla kodwa amanye amabandla sihlushwa isifo sabantu sokuthi umuntu ukholwa ebandleni lakhe bese efisa bonke abantu bangalandela umgomo webandla lakhe akafanele benjalo funa ukuthi umuntu uma ekholwa esebandleni lakhe abheke ibandla lakhe amagxeka amanye amabandla uma ngikhuluma ngethonga ngiyakhumbula ngabo-2007 ngalo ukuvela ku-television 2007 no 2006 ngale inkonzo yokuthunywa layita amakhandlela abefundisa abaningi lapha abegxeka kuthiwa wenzani lo indaba yethonga khiphe amatshe okubethela namhlanje abefundisa abaphathi intambo inkonzo yokuhamba inkonzo yokuphahlasa imene engayiqala namhlanje wonke umuntu uphahlasa nenkonzo yokuhamba manje akethi yabona umama mama njengoba lapha uqhamuka ube eCape Town njengoba usuke eCape Town ngifuna ukuthi ubatshele lento ekade ngiqeda khona abantu abezana hayi ngoba umuntu eza nje Cape Town uze kanjani nalaphupha lapha ecaweni enfika ngizongena apha ecaweni ufumana umuntu ongumama alegedini athi ngaphakathi usagcwele ukuba akakafiki elibheka ngapha emva ngibona umuntu ongugogo uhleli phezu kwe-wheelchair ngangena ngayo ugogo phakathi efika ngaphakathi omnye mama wathi abanye bayatha ngapha ndathi hayi ngabengomani alithi ndiyaphanga phakathi phakathi ubaba ngaphakathi efika ngaphakathi sathola ubaba wafika nabanye abafana bayithu bajayiva uzawugqibeleni ubaba ngoku umuntu ongufana bala umjayivo wakababa then ndavuka last week ngecawa ndaphupha umzala wami ongathi benze ifati yabuza umzala wena uze kanjani uthi uphumelele wafika omunye mama wathi wena uyayazi phafanele uyekhona nezwa wafika umuntu umama wathi wena uyazi lapha ekhona ngoba vele wabona le ndawo kushiwo njengoba njula usuke eCape Town ekhaya uselimpopo but lisuke eCape Town zaphinda lijike apha uye eCape Town futhi uze special for that mama into zakho izovuleka yini efikile lento yithonga Lahir isithumba ayithi mama uthi wena uyazi la kumele uye khona ngoba vele wabona yikho usuku namhlanje uthe uma esho njalo wasucabanga ukuthi hayi manje ngaphuma vele bengiyazi babathi ngofanele bengize kudala ngibambe imali izinto ziyaphela cabanga umuntu osuke eCape Town agibele ngifuna ukuthi ubuye one day uzongibona abosisi khona